Ngibingelele bazalwane ngegama lika Jesu Kristu. Amen. 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 All right. Now sifunda ngani? Righteousness by faith, ukulungisisa ngokukholwa. Na ngizozama ukukhava into eziningi bazalwane. Ngenxa yokuthi le righteousness by faith ibalulekile kakhulu but because insuku esinazo zimfishane islot esinaso se righteousness by faith yilesi ngezinye izilot sofunda okunye okuhlukile sayizolwana bazalwane. All right. Asinincwadi eSambulo chapter 14. Sambulo 14. Yabona masifunda i-righteousness by faith sifunda i-message no umyalezo walesikhathi sokugcina lesikhathi esiphila kusona abazalwane. And ngiyafisa ukunihlebela enye into. I hope uNkulunkulu uyangikhumbuza ngingayikhohlwa esifunda ukuthi nginibonise nje yona kancane. Mawungaqondi i-righteousness by faith uyazi ukuthi angeke uphumelele kulezi zikhathi esizongena kuzona. Inkathi zentshishiso, inkathi zokuhlupheka. The time of trouble. Angeke uphumelele mawungaqondi futhi ukholo uexperience i-righteousness by faith angeke uphumelele kulezi zikhathi esizongena kusona. But uNkulunkulu engisiza sizokubona lokho. Nasincwadi eSambulo 14 sesifikile bazalwane. All right. Ngifuna sibuke nje i-third angel's message. Isigijimi sengelosi yesithathu. Lithi lana eBhayibheli verse 9 yalandela enye ingilosi yesithathu ithi ngezwi elikhulu. Uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso elwamukela futhi uphawu ebunzi lakhe noma esandleni sakhe naye uya kuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe lingaxutshiwe yebo ahlushwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingilosi ezingcwele naphambi kwewundlu nomusi wokuhlushwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade abasena kuphumula emini nobusuku abakhuleka kuso isilo nomfanekiso waso nalowo owamukela uphawu lwegama laso. Sayizwa bazalwane asimeni la lana kusukela ku verse 9 uya ku verse 11 sithola i-warning. Sayizwa leyo nto yini warning kambe? Isixwayiso. Sithola yini? Isixwayiso. uNkulunkulu uyaxwayisa abantwana bakhe umhlaba wonke in fact kodwa kuqale kuxwayise thina and then thina sizoxwayiswa umhlaba. Sayizwa lento bazalwane ngokuthi umuntu mayikhuleka kwisilo nake kuzokwenzeka kuye. Then after sithola isixwayiso asizweni verse 12 uthini? Ithi nakhu ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Siyakuzwa la kubazalwane. Na emva kwesixwayiso uNkulunkulu usivezela iqembu elincane elingeze lwamukela uphawu lwesilo elingeze likhuleke kwisilo nomfanekiso waso. Sayizwa lento bazalwane iqembu elincane. Na kuleli qembu elincane kuneyinkomba uNkulunkulu azibalulile uthi leli qembu kahle kahle elingeze lilamukela uphawu lwesilo likanje. Okokuqala leli qembu leli ligcina imiyalo kaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto futhi linokukholwa nguJesu. Ngesingesi ithi they have the faith of Jesus Christ. Sayizwa leyo nto. Now i-message ihlukene kanjalo i-third angel's message. Kunesixwayiso and then kube nani ne-preparation ukuthi kumele sibe njani ukuze singatholi uphawu lwesilo. Kuyazwakala bazalwane. Now masifunda isixwayiso sifunda ngesilo angisho ngoba isixwayiso sithi uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso wesilo amukele nophawu lwesilo uyokwenzeka lokhu nalokhu. Kusho ukuthi kumele uqonde ngesilo uqonde nangani ngomfanekiso wesilo. So kwisixwayiso ila sifunda khona ke manje i-history umlando wasifuna phela ukuthola ukuthi yini lesilo ubani lesilo. Ngicela ukubuza ngala ubani isilo? Makhuleka ngisinjalo ukuthelana uma umuntu ekhuleka kwisilo
nakumfanekiso waso isilo amkele noPaul isilo kuthiwa lo muntu lo bazalwane uyokuhlushwa yokushisa ngomlilo nesibabuli seyisa leyo nto phambi kwengilo sezingcwele naphambi kwewundlu manje into esingayidingi leyo uzophuza kwiwayini kaNkulunkulu elingaxutshwanga nalutho asizweni ukuthi yini isilo sesingala masisuka kala siza ngala yini isilo zalwana umuntu nje akasho kucabanga ngoba siyakhumulisa ngabantwana sonke phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu uzosifundisa singesabi yini isilo ubheka ukuthi Shuthi yokhuleka ngenze ukuthi ukhuleke isilo yebo ngathi yaphakamisa ubani igama kambe Njabule Papers okay sayiza lento bazalwane papers lithini ibandla amen uqinisile isilo papers Roman Catholic Church State kunjalo bazalwane yazi kunezifundo ziningi izinto angazi kuningi kakhulu ngese sifunde yonke into kule weekend but kunezifundo ezikhona ku YouTube ezesizulu mhlambe abanye abasayitholi ngoba if mhlambe sike sibuke kunenye channel engiyisebenzisayo Last Generation Ministry inezifundo eziningi ezixobile kuswela kudala but ngavula enye channel futhi separate ezifundo ezesizulu ngoba manje abantu beloku bedideka umuntu mayivule elindele ukuthi esesingesi kanti esizulu umuntu mayivule ukuthi esesizulu kanti esingesi so ngavule enye separate yezifundo zesizulu outreach so lapho kule zifundo zesizulu kulonyaka senza nje incwadi yesambulo kuphela kusukela chapter 1 church history yonke and bese sidlulile la kule ndaba yesiyesilo so yona ayina ama quotation it's just the outreach ngoba abantu engisuke ngifunda nabo abantu abengewona amasabathi sayibona leyo nto abathendayo lezo zifundo so mawufuna uyithatha uyiqokelele unikeza abanye abantu abangewona amasabatha ungathola nje igama le channel igama la LGM Outreach sayibona leyo nto LGM Outreach yona ayibhalanga nje Last Generation Ministry but LGM Outreach and Family so ikhona nezifundo ze family life ke lapha but ke njengoba sikhuluma ngencwadi esambulo mawufuna lezo zifundo ufuna ukuvangela ubone ukuthi kodwa iyanqena ukuchaza into eziningi ukuthi ukubambela so nalokho ukuvangela now yiyo ipapers isilo so masifunda isixwayiso sifunda ngehistory sifuna ukuthola isilo nani nomfanekiso wesilo cela ukubuza cela shesheno zalesikhathi yami umfanekiso wesilo yini cela simeni ke manje la sesingala umfanekiso wesilo ke silo esitho ozalwane umfanekiso wesilo yini ngoba ukuthi uma umuntu ekhuleka kuso isilo nomfanekiso waso umfanekiso wesilo zalana yini formation of church and state yebo formation of church and state ukuhlangana kwezenkolo nezombusazwe sayizolwana bazalwane unity of church and state ukuhlangana kwazo kuyazwakala bazalwane now masifuna ukuqonda ukuthi lokho sikuthola kanjani njengoba ngisho ukuthi zikhona lezi zifundo futhi kamnandi zingezizulu zifundiswa abantu bengona amasabatha so sihamba kancane yonke into every detail sayibona bazalwane so unity of church and state kubalekile ukuthi sikwazi lokubazalwane now ukuthi umuntu mayikhule kusilo nomfanekiso waso noma amkele uPaul wesilo yini uPaul wesilo sesingala futhi Paul wesilo ngicela sisheshe isikhathi sihambe kakhulu Paul wesilo kuthi solamkela kambe uba igama ucelise yabo Paul wesilo ngizothi i-character esilo okay yebo i-character yesilo okay i-character yesilo yebo kodwa khona ukushodayo kunye khona ukushodayo bazalwane ngizosuka ke manje ngala bakhona bafuna ukuzama abanye bangala engathi nakho yebo okay sesibuyeleke ngala bazamile kodwa bazalwane into engiyithandayo out of 10 bengiyomnikeza ama mark noka athe ukuthi xaxa kodwa hayi wonke sesingala Paul manje zophawini bazalwane yebo uSunday okay wena masithi uSunday sinembili bazalwane nakhona ama mark uma ngiyomnikeza ngithi xaxa amaningi kodwa hayi wonke uSunday uPaul wesilo now uqinisile naye bekhuluma characters true part of it but uSunday not only ukuthi uSunday kodwa ubungcwele besonto Sunday sacredness sayizolwana bazalwane enforced by law kuyazwakala bazalwane Sunday sacredness enforced by law
Ngoba ufunda incwadi yesambulo chapter 13 before ufike kwivesi verse 16 la kukhulunywa ukuthi iBhayibheli la lize lithi and he causes all both small and great rich and poor free and bond to receive a mark in their forehead or in their right hand. Sayibona leyo nto. Before ufike lapho kwi reception yemark verse 16 lo sambulo 13 ku verse 15 ilasitshela khona ukuthi yini ezokwenzeka. Yini enzeka la ku verse 15 formation yani ye image ye beast and then iyakhuluma ukuthi the image of the beast izokhuluma. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast should be killed. Says the Lord. So manje lapho kuphiliswa ini umfanekiso wesilo, siphiwa umfanekiso wesilo ukuthi uphiwa umoya ukuze akwazi ukuthini ukukhuluma now umbuso ukhuluma ngani? Yiphi indlela umbuso akhuluma ngayo? Imithetho yawo. Says the Lord. South Africa ikakhuluma ngakhuluma ngomthetho wayo. Umalema akhulumela South Africa, Cyril Ramaphosa akhulumela South Africa. Sayize leyo nto. But South Africa ikhulume mase ikhuluma ngomthetho. Every nation kunjalo. Konke lokho wonke umuntu uyaqonda. Khona nequotation ekuchazayo lokho. Great Controversy page 442. Yazi ngikhumbula kanjani ezinye izinto ithi ngixoxela noma nizitshente ngikhumbula into eziningi. Angikhumbuli nami. But la eBhayibhelini lami English mangifunda ngitholwe ngifundile into Spirit of Prophecy ngifundele ku-history no ngifake nje imark encane la yabona la next to verse 15 kwelami iBhayibheli khona uGC page 442 so manje yakho ngikwazi ukukhumbula so yasho Ellen White lapha uthi the speaking of a nation is the action of its legislative and judicial authorities sayize leyo nto so umbuso ukhuluma ngani ngemthetho wawo now before abantu baphoqa ukuthi bamkele uSunday sayize leyo nto verse 16 lo ukuthi he causes all both small and great rich and poor free and bond to receive a mark before ku receive a mark kuqala kube no verse 15 ku verse 15 yilapho umfanekiso wesilo unikezwa amandla okuthini wokushaya umthetho kuyazwakala bazalwane so imark of the beast iqala lapho kushawe khona umthetho ophoqa abantu ukuthi manje nabo bonke abantu bomhlaba wonke bathini bangcwalise hayi isabatha likaNkulunkulu kodwa isabatha likaPhapha kuyazwakala bazalwane so mark of the beast is Sunday sacredness ubungcwele besonto buphoqwa ngomthetho ingakho manje abantu abakhonza ngesonto abanalo uphawu lwesilo manje ke siyayizwa leyo nto ngoba akaphoqwa ngomthetho kuyasiyayizwa leyo nto bazalwane abakaphoqwa abantu so lezo sikhathi sikafiki but sesiseduze all right i warning le benginjanga ngichaze now sine warning and then stands sine preparation le ukuthi manje kumele sibe njani ngecharacter ukuze singalitholi uphawu lwesilo kumele sibe njani kumele sigcine imiyalo kaNkulunkulu obedience abantu abangalaleli uNkulunkulu bazokwamukela uphawu lwesilo so namanje makunendawo empilweni yakho la ungamlaleli khona uNkulunkulu ulungiselela ukwamukela uphawu lwesilo kunjalo nje ayijiki and then nokukholwa nguJesu sayize bazalwane the faith of Jesus i preparation la ukuthi kumele sibe njani and masikhuluma ngefaith of Jesus sikhuluma manje ngoJesu ngesimilo sakhe na ukuthi silungisiswa kanjani ngokukholwa silungisiswa kanjani ngokukholwa konke lokho i preparation leyo now you know ngizonixoxela enye into kunabantu yabona manje ngicela ukisho lento la uSathane umuntu ama extremes siyazi ama extremes angisho ama extremes ukuthi into ngingathini mawungena ehlathini uvela uthola isihlahla esizodwa esithandayo kulesihlahla sodwa esithandayo uthola iqabunga elilodwa elithandayo ubaleke uphume la ehlathini ugijima naliqabunga uthola ukhuluma ngaliqabunga kuphela ihlathi lingaki sayize leyo nto ayikho nje into kodwa okwazi ukuyikhuluma ile liqabunga abanye abantu babekhuluma ngenye ingxenye yehlathi mhlawumbe nayo ibalulekile uthi hayi badlala ngesikhathi neke nalibona liqabunga buka la sayize leyo nto uSathane unjalo ke kunabantu abathanda ukuthi kukhulunywe kuphela ngani ngewarning bakhuluma kumnandi makhulunywa ngoPhapha nangehistory iphathi yemessage ibalulekile ngendlela emangalisayo message yokugcina kulomhlaba obhubhayo Bantu bafuna ukukhulunywa kuphela ngewarning sayizwe leyo nto
Ophapha kuphela. Yabona ukuze ukuthi noma mhlambe ngelinye ilanga mangekho lutho esingayikhuluma ngophapha kuze kukhulunywe nangesicathulo sigqokile igqoka isicathulo esimnyama uphapha. Yazi izolo simhlophe. Zonke lezo zinto izolo bazalwane. Makunomunye ekhuluma ngepreparation ekhuluma manje ngesimilo sika Jesu ekumele sibe naso. Do you know siyazi bazalwane ukuthi njengoba nje kukhulunywa ngokukhuleka kumfanekiso wesilo. Akekho umuntu ozosinda kulesigameko somfanekiso wesilo ngaphandle kokuthi unomfanekiso wewundlu. Siyayizwa leyo nto? Ingakho mawufunda ku early writings page 64 ithi time is almost finished. Isikhathi sesiphelile. Then umbuzo uthi do you reflect the lovely image of Jesus as you should? Siyayizwa leyo nto? Ingilosi Leighton Ellen White. So ingilosi ayisazi ukuthi kulesikhathi into ezokwenza ukuthi abantu banqobe lesigameko lesi somfanekiso wesilo. Into ezobasiza ukuthi banqobe ukuthi babe nomfanekiso wewundlu einhlizweni zabo. Angeke sinqobe without the image, lovely image of Jesus. So manje mawukuthi mina ngekule extreme ngiphethe leliqabunga nje lokuthi ngikhulunywa ngophapha kuphela. Mangizomunye ekhuluma ngomfanekiso kaJesu, khulunywa ngokulungisiswa ngokukholwa righteousness by faith ngithi lo waya. Ukhuluma nje into engabalekile. Kuyazwakala bazalwane. Ake sizweni ngophapha ukuthi zithini izikhathi, zithini inkomba. Yebo le nto sidinga ukuza ngayo ngempela into ebalekile. Sayizwa leyo nto? But sidinga ukuzwa ngakho konke kuhlangene imessage eyodwa, third angels message yonke. Kuyazwakala bazalwane. Kube khona abanye bangala abafuna ukuzwa kuphela ngokulungisiswa ngokukholwa, bafuna ukuzwa kuphela ngecharacter. Makhona umuntu athi bazalwane uphapha buka sengena uphapha kanje nakanje icharacter yakhe kanje nakanje uyazi ukuthi igcwalise isiprophet kanje nakanje. Yabona ngibafuni labazalwane noSamka ngoba manje izinkulumo zabo kuphinde kuvele ophapha. Uyabona abantu mawuveza kanje isithombe athi vele ukuvele kucima ibani sahleli lapho ukuthi ayibona mina abantu abaveza abasashumayela lezi zinto angibafuni laba. So ama extreme usathana sibabe kuma extreme. Siphinde manje inkonzo sesixabana sodwa sayizona bazalwane. But we need both parts. Preparation nani ne-warning. Sikudinga konke bazalwane. Sikudinga konke. Awasibule wonderful summary Illinois ayenza la. Which is the third angel's message is the proclamation of the commandments of God and the faith of Jesus Christ. Sayizona bazalwane. The third angel's message hiyo le, the proclamation of the commandments of God. Kubikezela ini imiyalo kaNkulunkulu. Nani? Nokukholwa kukaJesu, Bese kukhulunywa ngathi ke manje. It is the 10 commandments. It is the commandments of God have been proclaimed. But the faith of Jesus Christ has not been proclaimed by Seventh-day Adventists as of equal importance. The law and the gospel going hand in hand. Siyakuzwa lokho bazalwane. Kuthiwa sinecala sephutheni. Kuthiwa ngoba sigxilile kuma commandments na warning. Kodwa but the faith of Jesus. Siyasala bazalwane. Siyabaxwayisa abantu ukuthi exam yeza kodwa asibatshenti ilungiselela kanjani. Abantu bashaya uvalo lize liphele uvalo bathi hayi akwenze okwenzakalayo. Siyayizwa leyo nto? Ngoba asibatshenti kulungiselela kanjani. So kumele sihambe soyi2. Do you know ukuthi bazalwane imessage yethu lezi zinto sihlangene kanje. This is our message. And bazalwane ngifuna ukunitshela enye into. Uyabona kubhalweni la. Kukhulunywa ngathi ukuthi in a special sense Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. Well, to them has been entrusted the last warning for a perishing world. Yazi mina ngivele ngithathekise into eyincane. Yangithathekisa kakhulu la ukuthi this is the last warning for a perishing world. Siyayizwa leyo bazalwane? Thina sinikezwe the last warning for lo mhlaba. Ayi leyo nto siyizwa kodwa sidluleni. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second and third angel's message.
There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Kuthi awukho omunye umsebenzi obaluleke ukudlula lo. Ukuthi le warning lesiyidlulise kwabanye abantu, engahlali kithi kuphela omakhelwane nezihlobo nabangani. Siyakuzwa lokho bazalwane. Kuthiwa futhi awukho umsebenzi odlula lo. Nama colleagues emisebenzini mele bezwe. Mele bezwe uza nabo kancane kancane kodwa mele bezwe. Mawungazi ukuthi uzobaqala kanjani, uqala ukuthi uyokhuleka. Uthi uNkulunkulu angazi ngiqale kanjani. Awukwazi ukuthi uvele nje uqhubeke nje angena office kunjani bantwana. Nobe uyangena esikoleni kunjani thisha, kunjani thisha. Noma unesi uyangena eclinic nesibhedlela noma ikephi. Noma uhlala emphakathini njenganathi nje uyabingelela nje kuphela makhelwane akukho nje okukuhluphayo. Kodwa abantu bathengiwe ngegazi. Siyakuzwa lokho? Yazi khona abanye besifunda ngesabathe edlule ngababuza ngathi uma ubaba wakho angathenga inkomo bayafuya abantu lapha asihlala khona kakhulu. Ngithi ubaba wakho angathenga inkomo. Athenga inkomo mhlambe eka 100,000 mhlambe inkomo ngoba mhlambe ufisa ukuthi imkhiphele ezinye inkomo ezikulolu hlobo yabo ukuze enze enye imali. Then ilahleke le nkomo. Sekukhishwa 100,000 emndenini. Ilahleke le nkomo ayitholakali. Ngelinye ilanga wena njengengane kababa mhlambe uye emfuleni uyokha amanzi, yabona? Uyahamba kumede uyokha amanzi, uthi awu nayi inkomo kababa. Bese uthi hey le nkomo angazi manje uthi ifunani la? Ubaba uyayifuna uyazi ukuthi ilahlekile ubaba kalali. Bese wena uyikhelela amanzi uthole ukhuphuke namanzi. Shiye lapha inkomo. Bese ufika ubaba ehleli akadli ubeke lapha uphuthu lwakhe. Uthi yazi baba inkomo yakho ngeke ngayibona ngiyokha amanzi. Ngempela. Benza njani ngane yami? Hawu baba inkinga manje bengisinda ibhakede ngabona ngiqhubeke ngayishiya nje khona lapho. Mawucabanga ngiyozizwa kanjani? Akho nemizamo oyenzile. Akushona ukuthi ushiye phansi ibhakede washaya ngejubani mhlawumbe ukuthi yahluleka ke wena. Shaya ngejubani kuyotshena ekhaya ubaba mhlawumbe nabo nobhuti bakho. Uthi hayibo nayi inkomo asiphuthumeni. Sayizwa leyo nto. Uvathi hayi ngizoyehluleka mina uthi ngiqhubeke nengikwenza ingakunaki lokho. Kodwa ubaba ubhizi uyafa phakathi. Into yakhe ebizayo ilahlekile. Sayizwa lento bazalwane. Nabantu balahlekile bathengiwe ngegazi kodwa. uNkulunkulu uyafa phakathi abantu abamazi. Just because ngithi hayi ngizohluleka ngivule ngiyithule ngithi hayi. Mawubona ukuthi uzohluleka uzibona ukuthi awunamandla, khuleka uthi uNkulunkulu ngiqale kuphi? Ngiphi isibindi? Ngiphi ukuhlakanipha? Ngifundise. Oh bazalwane. Into esiyenza ukuthi this is our work. Ukuthi akukho umsebenzi obaluleke njengalo. Even amasingene ebandleni yilo nto esiyifundiswayo. Mawufunda fundamental belief number 13 hleze ngikuveza lo ngoba abantu manje strangers message sengathi ukhuluma enye language kwenye indawo abasayifuni. So njalo ngihlele ngisifaka lesithombe ngithi nikhumbule njalo ukuthi masingena nasifundisa lokho. Remnant in this mission. Then nathi la ukuthi we need to proclaim the strangers message nayo la ibhaliwe. Strangers message of Revelation 14. Hleze ngishumayela nona bakhona abafundisi ngibabonise ngoba ngithi uthi mawushumayela lokho kube ngathi sesisophumile. Bazi abantu bazokubuza abantu yazi abantu hlezi bengibuza abantu engingabazi. Bathi wena awuhambi nabo bani ngenxa ukuthi manje sewushuma kanti kumele ngaba wena mangishumayela strangers message kumele ngabe uthi lo hamba nathi wangibuza abanye abantu. Mawula ibandleni kumele ngabe uthi lo hamba nathi ke. Sonke sifundiswe lokho. Sikukhumbule lokho bazalwane. This is our message. Now into ngifuna siyiboneke. So akuphathi introduction le. Ngiyabona ngithathe isikhathi introduction. Ngifuna ngibhale kuze ngingakhohlwa. So i-message yethu two parts, warning ne preparation angisho. Now asihambeni sekuyona i-preparation lesifunda righteousness by faith. Siyafunda. Mawufunda righteousness by faith bazalwane. Masifunda righteousness by faith ukulungisiswa ngokukholwa. Kunento ezintathu ekumele siziqonde. Kunento ezintathu ekumele siziqonde. Lento ezintathu zonke ziyinkinga eyaqala kuphi? E-Eden. Sayizwa leyo bazalwane. Sikhumbule ukuthi
akukho ukulungiswa noma ukulungisiswa, lungiswa. Sayizwa leyo nto, akukho ukulungiswa kungekho inkinga noma kungekho okonakele. Sayizwa lento bazalwane, before ukulungiswa kumele kuqale khona yini kube ne-problem, ha? Now mawufuna uku-understanda kabanzi ukulungiswa, you need to understand the problem ukuthi ikephi inkinga. Kuyazwakala bazalwane, siyayizwa lento. Abantu abanga-understand i-righteousness by faith and as a result ayibasizi le message e-powerful kanje ekuphileni kwabo. Abayi-understand ngoba bayi-understand i-problem. Kuyazwakala bazalwane. So mele siqale si-understand ini problem. Now i-problem e-Eden ngifuna ukuhlukanisa nje kathathu ngenxa yesikhathi. Number 1, u-Adam no-Eva badla emthini la kumele bangadli khona ngisho. Ngenxa yokudla kulowo mthi kumele badle kuwona, bebengamele badle kuwona, balahlekelwa ukuphila okuphakade. Number 1 lo. Kumele bafe. Kumele bafe, balahlekelwa ukuphila okuphakade. Angithi angibeke kanje, balahlekelwa ilungelo labo lokuthi babe nokuphila okuphakade, babengasanalo. So ngizothi balahlekelwa, isizulu sami kozalwane angiqamba ngasikho, balahlekelwa nakho ke ilungelo. Ngibhala ilungelo nje manje ngibhala into eziningi gcina ngenza amaphutha. Okay, but ilungelo lokuphila okuphakade. Then number 2 yini enyenzeke. Okwesibili uAdam noEva, okwesibili bobabili baba nerecord. Uyazi impilo yomuntu wonke ngisho umuntu nerecord la eSouth Africa impilo yakhe. Mawukuthi unobugebengu obuthile wakwenza, uba necriminal records, sayizwa bazalwane. Iyakulandela nobuya kuphi. Kunezindawo ongangeni kuzona, kunemsebenzi ongayitholi ngenxa yale record nje kuphela. Kuyazwakala. So nabo Adam noEva baba naleli record ke bazalwane. Ngizothi ngizovela ngibhale record la. Record of sin for sake of time. Then number 3. Number 3, uAdam noEva mabesenze isono bashintsha bona imbala. Isono sabashintsha. Kuyazwakala bazalwane. Lezi nje sizibuka nje. Isono sabashintsha. Bashintsha. There was a change kuAdam noEva. Nasiqale kuloko ke balahlekelwa ilungelo lokuphila okuphakade. Even besides ukuphila okuphakade balahlekelwa ilungelo lokuphila completely. Sayizwa leyo nto? Ngoba uNkulunkulu ayithe kumele bafe. Ke mhlamba sizwa leyo nto. Before umuntu akwazi ukukhetha uJesu, ukamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, kumele umuntu kanjani aphile, and as ephila umuntu understand into ezithize, and then afike kulesigaba sokuthi athi cha uJesu ngiyafuna ukumkhetha njengenkosi nomsindisi. Siyakuzwa lokho bazalwane. Kodwa kunenkinga enkulu ukuthi umuntu wonile, and njengobonile kumele ngaba unjani ufile. Kuyazwakala bazalwane. Ake sifunde namavesi ambala siyibona lento. Ngila manje ku number 1. Lana balahlekelwa ilungelo lokuphila okuphakade, kodwa hayi nje ukuphila okuphakade ukuphila. Siyibona lento selencwadi kaTimotheo wokuqala chapter 4. Sesifikile ku verse 10. Lithi la iBhayibhile, Timotheo wokuqala chapter 4 verse 10. Ithi ngokuba sikhandlekela lokho siya shikashikeka, ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo ongumsindisi wabantu bonke, ikakhulu wabakholwayo. Guess ithi who is the savior of all the world, of the whole world, especially them that believe. Sayizwa bazalwane, lana kuvela amagroup ayi-2 abantu. Cela ngitshela mangake amaphi lama group abantu avela kuleli verse. 2 groups.
Hayi bazalwane ngicela ngitshele nalifunda ivesi yabo. Nabanjani? Abakholwayo nabanye abanjani? Hawu mfana wami yazi bese ngithi sengizokufukula. Into seyiphendulile. Kodwa nje mfana wami uthi ngikhake ukungcono. Uzamile. Kuna group ayi-2. Bazalwane. Seyisizile wasenzela kwabalula sinikeza igroup yokuqala. Kuleli vesi. Okay, angibuze kanje. Lana uJesu kuthiwa usindise bani? Kuthiwa umsindisi kabani? Yebo. Abantu bonke, angisho. Nobani futhi? Okanye kakhulukazi ubani? Abakholwayo, seyizolwana bazalwane. So kuthiwa uJesu he is the savior of all the world, umuntu wonke. Kodwa kakhulukazi laba abanjani? Abakholwayo. Now nangumbuzo wami. Abakholwayo uJesu basindisa kanjani? Yini basinda kanjani abakholwayo basinda ngoJesu? Angithi bathola ukuphila okuphakade ekugcineni isigcino sako ukuphila ukusindiswa kwabo. Basindiswa soneni bathola ukuphila okuphakade. Amen. Abangakholwa umhlaba wonke makhulukhulu ngomhlaba wonke laba abangakholwa bona ubasindisa kanjani uJesu? Ngoba kuthiwa he is the savior of all the world. But especially them that believe. Ngamanye amazwi abasinda kakhulu ngoJesu yilabo abakholwayo. Kodwa kukhona ukusinda abakuzuzayo nabangakholwa. Bazalwane. Manje abangakholwa yini abayizuzayo ngoJesu? Yebo. Ngicabanga ukuthi ukuthola ithuba lokufunda uNkulunkulu lokwenza into right. Thola ithuba, amen. Okay. Ngicela umunye ozongena futhi angene kule mpendulo yakhe, angene nje kula line. Kodwa shenye kunento yebo sisi. Okay, bathola isizo ukuthi uNkulunkulu yakwazi bathethelele izona. Yebo. Now abathethelelwa bengakayivumi izona. Ngisho icondition yokuthethelelwa ukuthi sizivume siyishiye. Seyizwe lo nto. Ngamanye amazwi abathethelela izona kahle yilabo ayinikela kuJesu. But bakhona laba angayinikelanga, khona usizo abalitholayo nalabo abangayinikelanga umhlaba wonke. Mdala wami. Amen. Seyizwe lo nto bazalwane. Angisho iBhayibheli lithi mawufunda incwadi eMaroma 6 verse 23 lithi iBhayibheli lithi umvuzo wesono yini? Ukufa. Ngamanye amazwi mawonile kumele ngaba uyafa. Na abantu abayazi into engizoyisho. Umpostoli uPaul uyithatha kuphi leyo ndaba? Uyithathe le emuva kuGenesis ayiqhamuka nayo uyithatha kuGenesis chapter 2 ku verse 17 esho ukuthi manidla niyakufa. Sayizwa leyo nto? Uyithatha lapho. But lapha kuGenesis kune part evelayo engaveli incwadi yaMaroma. Lapha kuGenesis kuvela nokuthi uzofa nini mawudla. Lithi iBhayibheli ngalo lo suku odla ngalo, ngamanye amazwi ngalo lo suku ona ngalo umuntu. Kumele ngaba wenze njani? Uyafa. Niyakwazi lokho bazalwane? Phela uNkulunkulu kuGenesis chapter 2 wayebanikeza umthetho lokubekwa. Mighty for on the day that you eat of it you will surely die. Kumthetho. Ngamanye amazwi akumele ngaba kuyeka ukuphila komuntu onile. Akumele ngaba kuyeka ku 24 hours after seyonile. Seyizwa leyo nto? But abantu beyophenduka kanjani? Ngoba yile inkinga yokuqala ezulwini. Wathi uJesu ngizofela bonke. Ngizothatha amacala wabantu bonke. That's why uJesu wathatha ngisho amacala wabantu. Izono zabantu ngisho ebona ukuthi laba ngeke baze bamcabange nomcabango umkhetha. Seyizwa bazalwane? Jesu wafa esikhundleni sabantu. Ukuze abantu baphile bathole ithuba lokuthi bezwe ngoJesu bamkhethe noma bangamkhethi. Ngamanye amazwi bazalwane ukuphila komuntu wonke khona nobe ngakholwa umzuzu nomzuzu uthengiwe ngegazi. Siyakuzwa lokho bazalwane? Wonke umuntu ephila nje umzuzu nomzuzu uthengwe ngani? Ngegazi.
So this is the first thing uJesu ayenza. Abantu babengenayo ilungelo kumele bakhokhe kahle kahle. Sayizwa leyo nto. But manje umuntu njengoba onile babugumede uyakweleta angisho yini isikweleti sakhe ukuphila kwakhe angisho ukhokha ngokuphila kwakhe umuntu. But manje singabantu masikhokha nesikweleti sethu asenakho kunye ukuphila esokuphila ungakhokha kodwa ayikho into eyiphile kuyazwakala. Adu Jesu ngeke kwazeke angikhokhe mina isikweleti kuyazwakala bazalwane angikhokhe mina isikweleti. And by the way ngicela ukusho lo ngidlula uyazi ukuthi uSathane lezi zinto esikhulumayo wayezazi kungena isono. That's why uSathane kuthiwa ayijabula kathi ngena Adam no Eve esonweni wayejabula uSathane ngoba wayibalela ukuthi vele umuntu maseyonile ukhokha ngokufa and mabefa ngeke basaphinde baphile. Seyizwe leyo nto ayisazi ukuthi uma ngaba ngakhokhelwa umuntu ngomunye kodwa ukuthi kukhokhelwe bonke abantu bayothathwa abantu abaningi kanje ukuze umuntu onile akhokhelwe ngomunye lo okhokhayo kumele angabi nasono number 1 ngoba ukwazi ukukhokha isikweleti somunye ube nawo ukwelete kuyazwakala. Lo okhokhayo kumele angabi nasono angisho. Number 2 lo okhokhayo mase ikhokhile ngoba impilo yomuntu ikhokha omunye impilo yomuntu mase ikhokhile ekhokhela umuntu oyedwa akasakazi ukukhokhela omunye uyafa yena bese lo munye obesonile aqhubeke ephilayo kuyazwakala bazalwane kodwa akwazi kuhambe bakhokhela bonke. Uyedwa umuntu ezulwini owayenokuphila angazi ngayichaza kanjani ngathi wayenezimpilo eziningi noba wayenokuphila okuphakade okungathi makufa yena kukhokheleke wonke umuntu ozabe khona kuyazwakala leyo bazalwane kwaUNkulunkulu. Masikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngeGodhead sayizwa lento bazalwane. And uSathane wayicabanga emqondweni wakhe ukuthi kwangeke kuze kwenzeke lo ukuthi uNkulunkulu azofa. And phela impilo yomuntu ikhokhelwa ngomunye umuntu ukuze akhokhele umuntu kumele aqale futhi abe ngumuntu. Yingakho umpostoli uPaul ekhuluma kumaHebrew 10 ethi izimvu nezimbuzi azikwazi ukuthi zihlawule isono kuyazwakala bazalwane ngoba impilo yomuntu ayilingani nempilo yembuzi ayilingani nempilo yewundlu. Impilo yomuntu kumele ikhokhelwe impilo yomunye umuntu kuyazwakala bazalwane. So uSathane wayithi vele uqedile uJesu wavela wavuma lento uSathane ebethi ngeke izenzeke wathi ngizoza ngibe umuntu ngikhokhele abantu. Ingakho mawufunda kule lento engithatha engifunda engikhuluma ngithatha nje kunenye chapter lapha kuPatriarchs and Prophets the Plan of Redemption chapter 4 mawufunda yona ufunda Patriarchs and Prophets page 69 kuthiwa kwamangala ingilosi zonke kuthiwa it was the marvel of all the universe that Christ should humble himself to save humanity. Kuthiwa it was the marvel yazi into makuyi marvel isimanga kuthiwa kuyisimanga yonke imihlaba uNkulunkulu ayidalile the whole universe they marveled kalento uJesu ayenza uthi ngizokwehla ngiyokhokha. So uJesu uqale yakhokha. Now inkinga ke yebo uJesu ukhokhile sesinalo ithuba lokuphila ke kodwa sisenani sisene record lesono ngisho noba sisodwa mdaba omunye umuntu uthi hawu ingcono ngona kanye ngabe singaphendula. Cela ukubuza ukuze Adam no Eva bakhishwe ensimini yaseEden benze izono ezingakhi esodwa ukuze uboshwe la eSouth Africa ngamele ubulala abantu abangaki oyedwa nje one crime uyangena ejele kuyazwakala. Cela ukubuza ke ngibuza kuye kulandela ngabantu naki iningi into abagejayo la eSouth Africa anike ngitshene nibanga la eSouth Africa mawonile asithi yona la eSouth Africa wenze crime uyenze icrime ngo1996 ngo1996 kunomuntu engambulala emva kwaloko ngaphila ngakaze ngibulale umuntu kuze kube namhlanje cabanga leminyaka leyo mase bethola ukuthi yibo abulala lo umuntu mawucabanga bayothini bona mangiyithethelela noma ngiyikhulumela ngithi hayi kodwa phela buka after 1996 niyabona ngibulelanga munye umuntu bengicela ukuthi nginxa lowo nje yabo lelicala lami livele lisulwe mawucabanga bayothini
Maphoyisa yokushaya ukuhleka athe wena. Uthi kephi lalo? So, ngisho ukuthi konke ukwenza kwakho okuhle okwenzile after sewonile akulisuli icala lakho. Sayizwe lonto bazalwane. Na abantu abaningi bazitshela ukuthi mabenza okuhle begcinisa batha lokho kusula amacala abo. Iyodwa into esula amacala abantu igazi lika Jesu. Kuyazwakala bazalwane. Igazi lika Jesu. Na sine record empilo yesono uthi hayi sinezono. But ukuze uthole ukuphila okuphakade mele ungabi nasono ngisho nesisodwa. Irecord lakho libe clean. Athi lelipeni ngilenzeni ipeni. Konke ngifuna ukuyidweba la. Lela sithi record leli. Athi ngidweba incwadi la. Bese kuba khona manje mhlambe ngala kuleli side kukhona ukulunga. Incwadi ihlukane phakathi nendawo incwadi. Bekhona isono. Sikhulunywa ngoGumede. Record la Gumede. Ukuze abe nokuphila okuphakade, nize khona abangcwele. Kuze abe nokuphila okuphakade, kumele kugcwale la izenzo. Wenza okuthile, wenza okuthile, wenza okuthile. Nakho nje. Wenza okulungile kuphela. Ke usayizwa leyo nto? Mase inalokho nje okukodwa. Kumele kuphelile. Kanalungelo ukuphila okuphakade. Khishwe ensemini. Uyazi benzani? Abaqambelanga umuntu manga. Adam no Eve uze baphumula lapha ensimini. Ababulelanga umuntu abaphinganga badla isithelo. Kakuthe bangasidli. Abadlanga ngisho nengulube. Niyizwa leyo nto? Akusho ukuthi badla ingulube. Badla nje isithelo kuthiwa bangasidli. Ngizama ukuveza ebazalwane ukuthi la masizi izinto nje wasibuya kanje kunje futhi kubi Gumede kubi bazalwane njengoba kunje akekho la kuthina nelungelo lokuphila okuphakade manje sikuthola kanjani ukuphila okuphakade asiyene eBhayibhelini lisitsheneke asiyene eBhayibhelini lisitshene asemncwadi yaMaroma 5 Amaroma 5 Amaroma 5 bazalwane kunento uNkulunkulu eyimfihlakala yenzayo engamazi yenza kanjani uthi ayenza sofunda ngayo manje engicela siyifundisise Maroma 5 verse 10 basekhona bazalwane lithi iBhayibheli ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseyizitha ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Kuyazwakala bazalwane? Khona la ukubuyisana nokusindiswa. Sithola ukubuyisana ngokufa kukaJesu. Kodwa lithi iBhayibheli siyakusindiswa sesikutholile ukubuyisana. Kusasadinga ukusindiswa. Siyakusindiswa ngani? Sisindiswa ngani bazalwane according to verse? Ngokubuyisana okay umsindiswa ukubuyisana. Sindiswa ngani? Ngani? Kuphila kaJesu sayizwa lani bazalwane. Na kuningi ongengibuza ukukhulunywa ngani ngokufa kaJesu, ngokufa kaJesu okubalulekile kakhulu. But kancane ngizwa abantu bekhuluma ngensindiso esiyithola ngokuphila kukaJesu. Sithola insindiso thina ngokuphila kaJesu. Ngicela ukubuza. uJesu la emhlabeni ngani wayezokwenzani? Abantu bathi hayi wayezofela izono zethu. Nayi into oyithola. Angisho kunjalo. Ayezofela ini izono zethu. Ngidlele ngibuza ke. Yini
eyayenza ukuthi uJesu angafi mhlambe nje neminyaka ewu5 ngoba wayengakoni wayoba umhlatshelo nje phela futhi akusenguye lo Jesu oshiye izulu inkosi yezulu asinde kuyo konke lokuhlupheka akuphile lokho ehlenyuka ethukwa elamba elale intabeni egodolo neyibona leyo nto bazalwane athi nje let me just save myself ngoba vele into engiyoyenza ukuthi nje ngife kuphela iphele indaba lana siyatshela sisindiswa ngokuphila kuka Jesu and uJesu ngoba uzosindisa bonke abantu ngokuphila kwakhe kusho ukuthi kumele aphile zonke izigaba abantu abaziphilayo starting from childhood youth and adulthood sayizwa lento bazalwane sisindisa kanjani ukuphila kaJesu ake sencwadi kwabaseFilipi mhlambe sizwe kahle lento kwabaseFilipi Philippians chapter 3 sesifikile bazalwane sidila nerecord manje ukulahlekelwa ilungelo lokuphila sikubonile ukuthi uJesu wenzani waba ngumuntu wafa salithola ilungelo ngoba ukhokhile kufana nokuthi ngicela ukuyichaza lento yelungelo nalento yerecord kufana nokuthi babugumede unamacala mathikithi sindlela amaningi ngawo lamathikithi ayabiza imali enkulu awusakwazi ukushayela emgaqweni ngenxa yamathikithi sakuzwa lokho njengoba ungasakwazi ukushayela uloku ukhala uhlangane mhlambe asithi akhule unjabula abe nebusiness elikhulu aba nemali athi awubugumede ngiyakukhumbula kule camp yini loku kubhlungu kanje uthi inkinga ngisakwazi ukushayela emgaqweni kanti ngiphila ngokushayela yabona leyo nto athi amathikithi akathini ayimalini uthi maningi mfana wami ungabusabuza athi khuluma hawu usho uthi hayi u25000 athi ha akunankinga ngasambi akukhokele onke sayizwa leyo nto akhokha amathikithi naku sewubuyile manje sewukephi sesemgaqweni sewunelungelo manje lani lokushayela ngoba akhokhiwe amathikithi kodwa mhlambe kunekhampani ubufisa ukuyisebenzela ikhampani leyo ofisa uyisebenzela iholela kakhulu kodwa yona mayibuka ayibuki nje ukuthi unalungelo lokuthi ushayele ibuka nerecord kuthi kule company awungeni manje record lokuthi wake wenza ingozi thothi nawe wenza ingozi mhlawumbe sayizwa leyo nto manje kuzungene kule company mele kusuke leli record mele kusuke leli record sidila ngerecord ke manje basalwane ngoba sonke sinama record angcolile angangena ezulwini na uNkulunkulu uthi sisindiswa hayi ngokuphila kwethu leli verse ithi ngelichaza leli verse liku Romans 5 verse 10 before siqhubeke nalo lithi leli verse bazalwane sisindiswa ngokuphila kabani basekhona bazalwane ngamanye amazwi uGumede akasindiswa ngaleli record lakhe masinibuke nje leli record lihle awu isona esodwa kuphela against ukulunga okungaka kodwa irecord elinje alingeni kangakanani ke mina onerecord elinje ususe nje lokho angathi akusuki usuku olodwa nje thoda khona awukudododa udododa abaningi usuku olodwa kuze kuphela isikhala ukuthi siyaphela isikhala ezulwini yayibona leyo nto bese kufike la uphenduka khona ke kube ngathi kuyancipha ke mhlambe kumane ukuthi ke manje manje ukuthi sewuphendukile siyibona leyo nto bekungangeni leli kaGumede noDothe wodwa la alingeni le record now uthi umpostoli uPauli uthi sisindiswa ayi ngerecord lethu kodwa sisindiswa ngerecord lika Jesu sayizwa bazalwane ngamanye amazwi umuntu mayithatha ukuphila kwakho okungcolile akunikeze uJesu athi Jesu ngithatha ukuphila kwami okungcolile kungcolile kakhulu kodwa namhlanje ngikunikela kuwe wena ozoba inkosi yempilo yami yazi uJesu wenzani thatha impilo yakhe ayinikeze wena
ezulwini makubizwa igama lakho akusaveli irekhodi kaGumede, kuvele irekhodi likaJesu. Seyizwa leyo nto? Nayicabanga lo bazalwane. Ingakho uJesu nangesikhathi ebhabhadiswa uthi Johane, ubani okhumulayo ukuthi uJohane umbhabhadisa, abantu ebabhabhadiselana. Ibaptism yakhe ibizwa ngani? Baptism of repentance. Seyizwa leyo nto? Ukuthi John came preaching the baptism of repentance. Seyizwa leyo nto? Umuntu wayebhabhadiswa mayiguquke eshiya izono. Manje kuyafika uJesu uzobhabhadisa. uJohane uthi mafuna kuMatthew chapter 3 uthi hayi Jesu wena unasono. Ngizokubhabhadisa kanjani? Nemazi uJesu uthini mayiphendula? Uthi vumela. Uthi vumela ukuthi kube njalo. Ngoba kumele senze kanje ukuze sigcwalise konke ukulunga. Kuyazwakala bazalwane. Yazi ngayibuza ngiseqala uyifunda lento usho ukuthini uJesu? Ngoba vele seyilungile usho ukuthini uma begcwalisa ukulunga. Kanti uJesu wayazi ukuthi one of the requirements ongena ezulwini ukubhabhadisa. Angisho usho njalo uJesu. John chapter 3 uthi unless you are born of the water and of the spirit awubona umbuso. Kusho yena uJesu mawungabhabhadiswanga awulingeni izulu. Kodwa uJesu wayesazi ukuthi bakhona abantu abazomamukela uJesu bangalitholi ithuba lokubhabhadisa, bashona bengakabhabhadiswa. Seyizwa leyo nto? uJesu wayesazi ukuthi impilo yakhe ngelinye ilanga kumele ime esikhundleni sempilo yomuntu ongazange athole ukubhabhadisa. Seyizwa leyo nto? So if uJesu ubhabhadisiwe, mase kuvela impilo kaJesu, lo muntu ubalelwa ngokuthi wenze njani? Wabhabhadiswa. Njengesela lengemthini lake langena emanzini, banalibona lifaka emanzini. Lingena kanjani ezulwini bethu uJesu mangazalanga amanzi awungeni? Ingoba isela lazinikela kuJesu. Isela malizinikela kuJesu selembozwa irekhodi lokuphila kaJesu. Yakuzwa lokho bazalwane. Yazi abantu bayazi lento le-exchange. Ngoba manje wena umnikeza uJesu impilo yakho engcolile. uJesu akunikeza impilo eclean. And as long as impilo yakho inikele kuJesu, wemboziwe ngaleli record lezulu. Kodwa uyakwazi uthi ungumuntu ukuthi ayi Jesu sengikhathele ukwenza lokufisa nguwe, sengikhathele kahle ukuthi impilo yami ilawulwe nguwe, bengisacela impilo yami back. Uyakwazi ukwenza lokho. Ngikhathele Jesu ukugqoka ngendlela ethandwa nguwe. Bebaningi oshomi bami la beyimpintshela amabhluwe abantu bejika nabo. Khathele Jesu ukuthi ngimuhla kanje ngingabukwa. Nami ngicanga ngifisa isikhathi ukuthi ngibukwe. Cela impilo yami back. Yakwazi ukwenza lokho. Khathele Jesu abantu bebusa ngokuthi benze nje corruption, bebusa beqamba amanga lapho nalapho noma bebe ngendlela abayithandela ngayo. Ngikhathele ukuthi angisakwazi ngisho eqamba wodwa. Njalo Nkosi mina kumele ngikhuluma iqiniso. Sengikhathele nje indaba ukuthi njalo manje kumele ngizame iqiniso. Ngicela impilo yami back. Futhi ngisho ungayicelanga uyayiphuca. Jesu uthi akunankinga, thatha impilo yakho. Kodwa kwenzakalani Gumede? Mawuthatha impilo yakho noJesu uthathe yakhe. Mase kubiza igama lakho lapha sekuvela manje leli record lika Gumede. Kuyazwakala bazalwane? Akusaveli record kaJesu. Asibele nje bese sifunda kuba seFilipi. Nayi message bazalwane. uNkulunkulu afisa ukuthi si understand ingene enhlizweni zethu. Ngoba seyingenile kune effect enayo impilo yomuntu emangalisayo kakhulu. Philippians chapter 3 verse 9 sesifikeni. Ethi ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Seyizwa nabazalwane? Uthi Paul, ngifisa ukuthi
mase ngitholakala ekahlulelweni ngitholakale ngingamanga ngerecord lami ngitholakale ngingamanga ngokwami ukulunga lokhu okuvela ngezinto ezenziwe yimi ngokomthetho usho kanjalo uthi kodwa ngifisa ukutholakala ngikuKristu ngembozo yokulunga kwakhe uthi ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa sayizwa leyo nto yazi lento yangithinta ngiqala ukuyifunda uthe uPaul ngakhuluma into kanje umuntu oyilunge kanje phela ngibuka izinto uPaul wayizenza nangesikhathi ebhala ngisho lencwadi usejela ngisho ngenxa yevangeli azathi mayibhalela uTimotheo uthi I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand uthi sengiready ukuthi ngife makuthiwa kumele ngife yabo nayizwa leyo nto kumina at least mina mangicabanga umuntu willing futhi already ukuthi afele uJesu lo muntu mina ngibona ukuthi lo muntu nokulunga okumangalisayo ngoba ngicabanga kanje ukuthi angeke ufele into obungayiphileli sayizwa leyo nto njengoba ready ukufela uJesu bephilela uJesu kumina lokho ikona kulunga okuphezulu kodwa lo muntu onokulunga okuphezulu kangaka uthi angifisi ukutholakala ngime ngokwami ukulunga ngifisa ukutholakala ngime ngokulunga kukaJesu sayizwa lento bazalwane uthi ngifisa ukutholakala ngikuye ngime ngokulunga kaJesu ilo nto umpostoli Paul wayifisa ngoba esazi umpostoli Paul ukuthi okwethu kulunga bazalwane njengoba leshe iBhayibheli is filthy rags irecord lethu libi angeke lasindisa umuntu irecord lethu linjani libi angeke lasindisa umuntu ake sibuka abantu abasindile bazalwane ngale record lika Jesu aselincwadi yamakhosi amakhosi 14 amakhosi okuqala angithi okuqala ngicela ngithanda ukulifunda leli verse masifunda ngelolu daba ngoba la ngithinta mina ngibani umazi uDavid semazi angisho wabudlala ikalo wahleka ngoba uyazi ukuthi liyanceko irecord layo irecord elithe lingabi lihle kakhulu yize kuningi okuhle ayikwenza kodwa irecord kukhona ukungcola sayizwa nibazalwane uDavid kukhona okuboka kwenza abazalwane masicabanga kuningi angisho okuboka kwenza uDavid kodwa into engithandayo ukuthi wayekwenza aphenduka akushiye sayizwa leyo nto cela sizwe nyinto cela kunento engicela siyifundisise bazalwane uyazi ukuthi into mayengimangazile mina ivesi ngalikholwa ngize ngiyolibheka naku original ngine app la eveze original iveze ngendlela eziningi iveza amagama etolikiwe angazi ngayichaza kanjani iziyoveza ivesi libhale ngeShebheru sonke yazi ngelinye ilanga ngaze ngathi uNkulunkulu ngaze ngathandaza ukuthi yazi inkosi ungakungisize ngikwazi ukufundisa iShebheru nje kwamanye manje amanye amavesi ngivile ngithi inkosi baleli bengathi ngingalifunda nje ngeShebheru ngoba hayi liyamangaza leli yazi kuneyithembiso ezimangaza ukuthi inkosi nje lesithembiso njengosibeka kanje kwangisuke ngifuna ukusiclaima phela inkosi uthe but anyways asifundeni la yelinye lalamavesi engafuna engathi ake ngiyolibuka ngafika linje njengoba silifunda ithi imessage le yomprofetu bathi Ahija noma Ahiya la awuthumela kuJeroboam kule message kunento ayikhulumayo ngoDavid engicela sizwe uthi hamba umtshele uJeroboam ukuthi uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje verse 7 soqala verse 7 la uJeroboam
waseyigula ezofa ngenxa yezono zakhe engafuna ukuphenduka. Wathumela unkosikazi wakhe uthi unkosikazi wakhe akayifihli azidisguise. Ayobuza ku-Ahija ukuthi uzophila yini uJeroboam. Wathi engena wathi umprofeti awunkosikazi kaJeroboam. Awaba namahloni bese ethi washo lamazwi la. Wathi hamba umtshele uJeroboam ukuthi uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje uthi njengokuba ngakuphakamisa phakathi kwabantu ngakubeka ube ngumbusi wabantu bami uIsrayeli ngawuhlwitha umbuso endlini kaDavide ngawunika wena kepha awubanga njengenceku yami uDavide owagcina imiyalo yami nowangilandela ngayo yonke inhliziyo yakhe. Sayizwa leyo nto? Ukwenza okulungile emehlweni ami kuphela. Sayizwa lento bazalwane? Kuthiwa uDavide wenzani? Okulungile phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Futhi kuthiwa wenza okulungile kuphela. Yazi uNkulunkulu uyazi ukuthi abantu abaningi babethu befunda la bathi ayi uNkulunkulu kanti unjani. Lento ikhulunywa nguNkulunkulu ngomlomo womprofeti. Hayi ukuthi mhlawumbe into ibikhulunywa ngumuntu, lento ikhulunywa nguNkulunkulu. Igama engangine interest ngalo ngesikhathi ngithi ngangiyobheka na Hebrew ukuthi ikhona kanje ile gama lithi kuphela. Ngafika likhona bazonto uNkulunkulu uthi uDavide wenze okulungile phambi kwamehlo akhe kuphela. Kanjani? Igameko zakhe siza zonke. Futhi yabona iBhayibheli mayikhuluma ngezono zabantu ikhuluma ngento engaka. Ayikhuluma ukuthi baningi abantu eBhayibhelini babethi babeshodelwa amafutha abanye bantshontsha amafutha omakhelwane. Kodwa ngiyithole leyo nto. Kodwa wangena ntshontsha amafutha omakhelwane. iBhayibheli likhuluma into enjalo. Hayi ukuthi isono singenamsebenzi. Sono sikhulu sonke. Kodwa uNkulunkulu ukhuluma ngezigameko. Ukuze ngisho umuntu owenze into engaka athi mayifunda athi nami ngikathetheleleka. Makuthetheleka into kanje nami uNkulunkulu angangenzela umusa. Cabanga ukuthi wakuthiwa kubhalwe abantu abantshontsha ushukela namafutha kuphela. Wayothi mawubulela umuntu uthi angeke. Kodwa uNkulunkulu ubhala into engaka. Umuntu wenze into engaka bese yithi uNkulunkulu mayikhuluma ngaye. And by the way lena bazalana i-preview ye-judgment. Why ngithi i-preview ye-judgment? uDavide la seyishonile angisho. Njengoba kubusa uJeroboam. uJeroboam ubusa sekubusa umzukulu kaDavide uRehoboam. Sayizwa bazalwane? So sekade uDavide eshonile lele. So uNkulunkulu manje uthi nayi i-judgment yami ngoDavide. Manifuna ukwazi ukuthi uDavide ngithini ngaye. Mina nginguNkulunkulu ngithi uDavide ungilandele ngenhliziyo yakhe yonke. Wenza okuhle phambi kwami kuphela. Lokhu bazalwane kwenzeka kanjani? Simple. Davide wayenamaphutha. Kodwa wathi emva kwamaphutha akhe waguquka, waxolisa uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo entsha. Sayizwa bazalwane? And ngaleyo repentance wanikela ukuphila kwakhe kuJesu. Mayinikela ukuphila kwakhe kuJesu, wembozwa ngempilo kaJesu. Uyabuyela kuJesu uba kuJesu yena. Sayizwa bazalwane? Makuvela irecord lakhe uDavide ezulwini, akusaveli irecord lika Davide elingcolile, kuvela irecord lika Jesu eliclean. Uyedwa umuntu kumhlaba wonke kusukela ekuqaleni komhlaba uze kube manje. Uyedwa umuntu owenza okuhle phambi kwamehlo kaNkulunkulu kuphela uJesu. Sayizwa bazalwane? So it's clear ukuthi uDavide makukhulunywa kanje, uDavide njengoba ezothola ukuphila okuphakade, uzokuthola ngerecord lomunye hayi elakhe. Ngoba yena he does not have such a record to offer. Akanalo. Uya nje thembele umusa uNkulunkulu irecord lokuphila okuphakade linzima kakhulu liphakeme kakhulu. And I do not have such a life to offer. Ngoba sengenza ukuthi nokuthi. Nikhumbula ukuthi okuhle okwenzayo after sewonile akususi sona. So wonke umuntu mayisinda njengokusho uMphostoli Paul usinda ngokuphila kukaJesu.
Umuntu usinda ngokuphila kabani? KaJesu. Anginibuze ngabanye. Ngoba ngiyabona ukuthi lento into abazalwane lena ngizoke nginifundele ama quotation. Aba yazi lento indlela emangaza ngayo bathi mabeyizwa abazalwane ngo1888 ku General Conference eMinneapolis. Mabeyizwa abazalwane abaningi bayireject bathi hayi ngeke wena ufuna ukusibuyisela manje la ngagcinwa umthetho. Besho ku-A.T. Jones no-E.J. Wagner. Mawukuthi insindi sinje ngoba bona emehlweni abo ukuthi njengoba benza kuhle uNkulunkulu ubhizi yasula amarekhodi wabo. Abazi ukuthi uJesu njengobephila nje enze okulungile. Leyo mpilo kaJesu ngelinye ilanga yokubalelwa kuwe. Mawukuthi uthathe impilo yakhe nawe wayinikela kuJesu. Akekho umuntu ozongena ezulwini ngerekhodi lakhe. Sayizwa lo bazalwane ngathi asizwe. Athi nginibuza. uJesu yabuya masinyane. Angisho. Mayibuya uJesu. Kusho yena kusho mina. Uthi kobe kuhlukene kabili umhlaba. Khona benze okubi nokuhle. Matthew 25. Uthi uzofika ahlukanise umhlaba wonke njengomalusi esahlukanisa izimvu nezimbuzi. Ngoba right kunezimvu ngaka left khona izimbuzi. Izimbuzi yilabo abenze kabi. Abangenzanga lutho akasho nokuthi futhi nihambe naye emaklabhini nenze ukuthi abaloko mase uthamba nemlilweni into ayibalayo ukuthi ngangilambile nangiphi lutho kangigodola angena ngiphi ingubo kusajela ngihambeli kathi ngigula bathi sikubone kuphi unje athi uJesu njengibona nikwenza kwabanye benikwenza kimi uqobo. Ake yebona into ayibalayo uJesu akabala ukuthi nani phuza nina. Vele ukuphuza kuyalivala izulu siyakwazi lokho. But I'm just saying it's amazing ukuthi uJesu ayibali zonke lezo zinto. Ngoba kunezinto esizibona ngathi into ezincane ezingenamsebenzi. Kanti zingalivala izulu. Now kulaba ku right uthi uzani nenze kahle. Ngoba nenze uA no B no C bengilambile nangipha sizange sekhumbula nangumbuzo sengicishe ngo-off ramp. Umbuzo uthi isela lalile ngemthini lelo uJesu alithembisile ukuthi izokuba nalo paradise. So sineshow ukuthi isela vele liyasinda lizovuka ukuvuka lokuqala sineshow ngalokho. Kulama group amabili njengoba bezobehlukanisa nje uJesu ilisela lizobe likuyiphi group 1 no group 2 lizobe likuzimvu noma izimbuzi lizobe likuzimvu. Ngathi uJesu mayikhuluma nezimvu uthi nina nenze ukuthi nokuthi isela salibona lenzani ngoba isela phela yazi mawufunda ngalo isela bazalwane into la lingumbulali lingumbulali lenza zonke izinto mhlambe la lidlwengula ngisho ukudlwengula. Sayizwa leyo nto manje nilibone ninike nina abazalwane lenza zonke lezi zinto zange lizenze manje kwenzeka kanjani ukuthi libe kule group isela. Sayibona leyo nto ngoba lanikela ukuphila the last moment irecord lakhe elingcolile selizovalwa. Ngesikhathi bonke abantu uJesu membuka bethi bebuka nje umkhohlisi umqambi manga abantu bemthuka bethini isela labona inkosi. Lathi inkosi futhi langasabi nokusho laze lahamba against peer pressure ngoba lithi iBhayibhile ababehamba ezantsi kwesiphambano babembuka uJesu bethi awubheke usindisa abanye ayisindise naye nesele lalilenga nalo lalisho the same thing lithi akasindise akabasindise akazisindisa sisindise nathi kodwa lo athi angizikhuluma njalo inkosi le angicele mina ukuthi inkosi ingisindise inkosi uzongikhumbule mase ungene embusweni wakhe. Nayizwa leyo nto nayibona leyo faith umuntu elenga kanje emthini wazi ukuthi wena unombuso futhi uzongena embusweni wakhe. Wathi uJesu ngeke lo ngihamba naye mase ngibuya ngizothatha abami ngiyamvusa naye. Sayizwa leyo nto ngizomemboza ngokuphila kwami. So that's why isela lisinda kalolo hlobo bazalwane. Isela liyasinda kuningi bese ngakubuka ngalento kodwa isikhathi wazalana naye asisavumi. Nawo nake ngizokusho
So many examples. Ngayixoxa nje. Samkhumbula Israel. Angiyixoxa. Samkhumbula Israel bazalwane. U-Israel ngesikhathi bephuma eGibhithe, izono zabo mawucabanga mangathi ayibale nje ukuthi zazingakhi abazenza kuNkulunkulu beloke nje bemcula uNkulunkulu. Mawucabanga bamcunula ngakho uNkulunkulu. Kaningi kaningi hayi kancane, kaningi. Kwaze kwafika kuchapter 21. Lapho sebemcunula ngempela uNkulunkulu wathi uthi ngivumela inyoka zibadle. Siyakhumbula? Siyakhumbula nje ukuthi after lokho benzani baya uNkulunkulu baxolisa bathi sonile. Repentance, Now, mawufunda uNumbers chapter 23, uBalaam seyikhuluma ngo-Israel. Ukhuluma into ayitshene uNkulunkulu. Mawufunda kuNumbers chapter 23, uNkulunkulu ushinto emangaza yaza siyifunde lento. Uthini uBalaam ngo-Israel? Now, lento ekhulunywa uBalaam ayikhulunywa uBalaam. Ikhulunywa ubani? uNkulunkulu. Ngazi kanjani mina ukuthi ikhulunywa uNkulunkulu? Ingoba uNkulunkulu wayifaka amazwi kuBalaam. Ngesikhathi uBalaam ezama ukuqalekisa uIsrayeli. Kwakuba uNkulunkulu ofaka amazwi kuBalaam, uBalaam azithola ekhuluma lento efuna uNkulunkulu. Kuyazwakala? Now yizwe ukuthi uBalaam uthini ke? Ekhuluma ngoIsrayeli. Onile kaningi, but the last record yezenzo zabo irepentance yabo la ku chapter 21. Sesifikile bazalwane. Hey, 23, chapter 23, verse 21. Now kunento engiyibona ngesiZulu eningeze niyibone kahle bangcwele. Engicela ukuthi ngiyifunde la ngeEnglish. NgesiZulu ayisho kahle lento. One English yena uyithola kangcono lento. Ithi lana uNkulunkulu ekhuluma uthi mhlambe iqale verse 20. Uthi uBalaam, behold, I have received commandment to bless, and he has blessed, and I cannot reverse it. Then he hath not beheld iniquity in Jacob. Says the Lord. Neither hath he seen perverseness in Israel. The Lord his God is with him, and the shout of a king is among them. Again la uNkulunkulu ushinto emangalisayo. Uthi yena akabonanga bubi ukuthi ngesiZulu manje yakhuluma ngengozi ukuthi akabonanga ingozi kuJakobe, but la ikhuluma ngeiniquity. Ithi akabonanga bubi kuIsrayeli. Ithi futhi akabonanga sono kuye uJakobe. Now uyazibuza ukuthi kanjani ngoba phela uNkulunkulu siyafunda nje kusukela bephuma eGibhithe they mema labantu kanjani ukuthi awubonanga konke lokhu. Izibazalwane njengangisho nje. The last record yabo was their repentance. Benikela ukuphila kwabo kuJesu. And mabenikela ukuphila kwabo kuJesu kanjalo bembozwa ngempilo kaJesu, not eyabo. Kuyazwakala bazalwane. But nikhumbule ngisazi uyicover leyo part. Nikhumbule ukuthi impilo kaJesu iyasicover mawukuthi sinikele thina impilo yethu kubani kuJesu. It's an exchange. Sisekhona bazalwane. So ngamanye amazwi into eyenza ukuthi sembozwe ngokulunga kaJesu isurrender, ukunikela ukuphila kwethu kuJesu. That's why uSathane elwe nani nesurrender. Sathane anankinga nokuthi uye esabathini. Sayizwa leyo nto? Sathane anankinga nokuthi wenza into eziningi, but makunento akubambe ngayo. Yabo leyo nto iproof yokuthi impilo yakho is not surrendered. It's not surrendered. And when the life is not surrendered kuJesu, kusho ukuthi awumthembi uJesu.
Yazi ne-example engihlele ngiyenza engayifunda, yazi uma wenza into noba yini wenzayo, noba uyasebenza, noba usika utshane, noba mhlawumbe uyakha, noba yini, njalo ingqondo yakho engathi ngalokhu ihleli zicabanga ukuthi le nto engiyenzayo yeyiphi lesson engifundisa yona ngevangeli noba ngoJesu noma ngoNkulunkulu. Sayizwa bazalwane, la ngiyakhumbula kudala ngathatha i-driver's test, then ngangaboni lutho, ngangicabanga lutho ngalezo sikhathi. Ngiyicabanga le nto a few years after sengifundile sekade ngalithola license, ukuthi yangimangaza le nto ukuthi uma uhamba uyofunda ukushayela sewunayo learners, bakunikeza i-truck, lama-truck angifunda code 10, bakunikeza le truck leli, bakunikeza le truck. So lesson number 1 uthi ufika lapho, ngathi ngifike bathi ngena phambili, hawu ngena steeringini mina ngifika lesson number 1 kanjani, banginikeza impela. And then bathi faka igear faka u1, hawu ngifake manje ngizitshela mhlawumbe uyongitshela ongibonisa amagiya ashintshwa kanjani, othi 1 ikothi truck limile faka u1 2, athi okay dedela iclash kancane, dedela iclash kancane, shaya indicate, ngithi hawu singena emgaqweni. Lesson 1 ngambangala kwangena kahanjwa lesson 1, kodwa emva kwesikhathi ngabona into lapha ezantsi kwezakhe inyawo lo mbhemu lo nayo nezinto ayithembile, hayi ukuthi uthembe mina. Kunento zakhe ayithembile ukuthi uma nje lo ke wathi nginyathela into yami, sayizwa leyo nto. So ngamanye amazwi, even though benginikeza i-control ye-truck, yayizwa leyo nto, kodwa they don't give me full control. Yini yenza ukuthi banganginikeze i-full control? Simple, ngoba ngisafunda, abangithembi. That's the answer. They don't give me full control ngoba banjani? Abangithembi. So nathi sinjalo abaningi bethu, uJesu siyamnika ukuphila kodwa partially. So masenza kanjalo kunengxenye zokuphila kwethu esingafisi ukuthi uJesu alawule, kunama break wethu esawabeke thina. Sayizwa leyo nto? Lokho kuyi-evidence ukuthi uJesu asimthembi. Yazi umuntu mayemthembile kwazi ukushayela, uyamnikeza imoto ulale futhi uthi ngilale ngibe ngikhathele. Sayizwa leyo nto? Kodwa lapha abayenzi leyo nto, bafundisa amalene, banezinto ezilapha bazenyathela nabo. And the problem is that bazalwane, uJesu simenza ilena, sinezinto siyanyathela, and leyo nto i-evidence leyo ukuthi uJesu asimthembi. Uyazi makhulu nge-investigative judgment, bekakhulunywa la nge-investigative judgment kakhulu. Makhulunywa nge-investigative judgment, njengoba sifundile ukuthi umuntu akasindi ngempilo yakhe, umunye uzibuza ukuthi why then ku-investigative judgment uNkulunkulu investigate impilo zethu? For one reason only, ukubheka ukuthi is the life surrendered. Sayizwa leyo nto? Is the life surrendered? Akabheka ama-record ezona ukuthi wayenza amazizona ezinganga ngonyaka othile, ubheka ukuthi was the life surrendered to Jesus when the life ended. Sayizwa leyo nto? Uma ukuphila kuphela kwaphela ezandleni zikaJesu yini, noma bekuwumuntu nje nama-break engamthembi uJesu. Sasa nayo into eyilwelayo ukuthi we don't surrender ukuphila kwethu kuJesu. And a partial surrender to Jesus, umshumayeli usho njalo, is a full surrender to Satan. So indaba masifunda righteousness by faith, ukisurrender bazalwane, ngoba akekho umuntu ongasinda ngokulunga kwakhe. Sonke sisinda irekhodi kaJesu, but we can only get it masisarendile. Sayizwa lento bazalwane, singayithola lento masisarendile kuphela. So I hope uNkulunkulu athi asisiza, asisenaso isikhathi sokubuka kanti bengifuna uyibuka kakhulu le part, because this is now le part lokhu ilokho ekuthiwa i-justification. Makhulu i-justification by faith, nalento abathi imputed righteousness. Mhlawumbe uthi ngiveze lokho, hawu sengikhohlwa ne-remote, remote la mani wasalwa. Okay, lokuveza lokhu nje.
so that sibone ukuthi ihlukene kanjani le nto zalwana. All right, now. It is the faith of Jesus. It is talked of. Selected messages, book 3, Sifunda, page 172. The faith of Jesus, it is talked of but not understood. What constitutes the faith of Jesus that belongs to the third angel's message? Jesus becoming our sin bearer that he might become our sin pardoning savior. Says the Lord, he justification leyo. Ukuthi uJesu athethelele izono zethu. Kodwa he was treated as we deserve to be treated. He came to our world and took our sins that we might take his righteousness. Says the Lord, this is the imputed righteousness kaJesu. La manje uJesu masithina masimnikeza ukuphila kwethu sinikezwa thina ini ukulunga kwakhe. Ithi and faith in the ability of Christ to save us amply and fully and entirely is the faith of Jesus. Says the Lord, sekhulunywa la ngani njengobhalo S, sanctification. Ukumthemba ukuthi uJesu yakwazi ukungisindisa fully and completely from izono zonke. And that is the part bese siyibuka la number 3. Mhlambe 1 angazi sobona ukuthi sosithola isikhathi, but this is a very important part. Kodwa manje ngizoma la abazalwane engifuna ukusho ilungu. Ngiyayithanda le message because kulento esiyifundayo uyathola moyifundisisa ukuthi noma bekuthiwa ukuphila kwami bekungcole kangakanani, kodwa uma namhlanje ngiyakunikela yonke into, wonke amagiya, wonke amabreak, yonke into kuJesu. Nokuphila kwami bekungcole kangakanani, kodwa nangami uNkulunkulu uzothi buka nayi indodana yami, nayi indodakazi yami eyenze okulungile kuphela phambi kwamehlo ami. Sezele bazalwane, konke ukungcola uNkulunkulu ukukhohlwa. This is the wonder le message into emangalisayo kakhulu. Now makhulunywa ngeJacob's time of trouble lesiyakuyona. Uyazi ukuthi uJacob yini emhlupha kakhulu njengoba ukuthi uJacob wayene time of trouble. Yini emhlupha kakhulu bakubani okhumula ukuthi uJacob yini emhlupha? Wayesaba ukuhlala nomfowabo, okay. Yebo, wayesaba kakhulu Esau. But uJacob uyathandaza. Asitshelwa ukuthi umthandazo wakhe uthina ngisho. And then ubambana noJesu. Sayibona leyo nto? Yena isitshentshe ingilosi. Uyena okahle ebengajentshi ingilosi, ujentshi umuntu ozomhlasela. Weza umuntu omthinta wave wasukuma walwa ngamandla akhe onke uJacob. Walwa lithi iBhayibheli wazaphuma ilanga. And then uJesu efuna ukumtshengisa uJacob akayilutho. Uthi wavela umthinta nje la. Kule joint, this is the strongest joint in the human body. By a touch uyahlephuka. Jacob waqhuka kanje. Wabona ukuthi hayi la angilwi nomuntu. Ngetouch uhlephuka le joint akenzeki. Ngisho umuntu accident yenzeka ukuthi umuntu abeke ingozi emoto engahlephuki kodwa la. Ngetouch kwavela uyahlephuka. Ingakho ukuthi I have seen God face to face and my life is preserved. Yabo. Now into uJacob ebeyikhulekela. Umfowabo uyeza. Uzombulala. Ufuna ukusizwa yena uNkulunkulu, but manje une remembrance yezona azenzile. Amanga waqamba ekhaya. Ehamba aze asebenzise igama likaNkulunkulu eqamba amanga entshontsha ibirthright umfowabo. Sayizwa leyo nto. So nayi into emhlupha uJacob uthi mina ngimqamba imanga, ngiyiqile, ngiyisele. Sayizwa leyo nto. Uyongisiza kanjani uNkulunkulu? Ingakho ke manje athi omunye mase ifuna ukubuyela ezulwini, uJesu mase ifuna ukubuyela ezulwini. Sekuyasa athi omunye sekuyasa ngidedele. Athi omunye ngeke ngakudedela ungangibusisanga. Uthi I will not let thee go except thou bless me. uJesu uyazi inhliziyo ngisho bewuza umkhuleko kaJacob, uyazi ukuthi esiphi isibusise besifuna. uJesu mase imbusisa uthini? Uthi what is your name? Uthi omunye Jacob, igama lisho ukuthi iqile, umqambi manga, isigebengu. Supplanter. Sayibona leyo nto? Abese isithi omunye Jacob, athi uJesu cha. Your name will no longer be called Jacob but Israel. Yazi igama lithi Israel lisho ukuthini? Ndodana kaNkulunkulu, Prince of God. Kama emazi uthi uJesu angisakubuki mina ngalawa amehlo, emehlweni ami you are no longer umqambi manga.
emehlweni amawuselonisela manje uyindodana kaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto? Kuthiwa uJacob esozwa leyo nto bazalwane exhuke njalo ukuthi wahamba nesibindi. Ngoba usitholile isibusiso. Ile sibusiso noDavid akhuluma ngaso mawufunda kuPsalms 32 verse 1. Uthini uDavid? Ngoba lo muntu ayihlupheke nezona eziningi ebulela umyeni omuntu ethatha unkosikazi umuntu yawe. Kodwa mase ithethelelo wabhala enye into emangalisayo. Indlela lento iveza ukuthi isono sasemsinda kanani. Uthi uDavid mayibhala uthi blessed is the man whose sins are forgiven. Yabona thina umuntu sithi ubusisa uNkulunkulu ukubusila ndoda prasa ngothola imoto. Awu baba. Isaku uNkulunkulu azokubusisa. Wasithola umshado. Wathola ingane. uNkulunkulu ukubusisile. Uthi uDavid umuntu obusisiwe umuntu othethelelwe izono. Ngoba wazi umthwalo wesono ukuthi ungakanani. Sayizwa leyo nto? So no Jacob wathola that blessing. Yokwazi ukuthi ngempela ngithethelelwe. uNkulunkulu akasangibuki. Uze athi blessed is the man unto whom the Lord does not impute iniquity. Uthi wenze into uNkulunkulu kodwa angasayibalela kuwe. Sayizwa leyo nto? So David uthi blessed is that man. Lo muntu usuke ebusisiwe. Nasi sibusiso bazalwane uNkulunkulu asiphasona. The blessing of imputing his righteousness kuthina and not imputing izono zethu. Kuthi yayizwa leyo nto. Nayayithanda kakhulu nje ngoba amacala ami amaningi kakhulu. Hey, angikucabanga. Izinto ngangizenza ngicabange namanje yazi isono siyakwenza kodwa ukuthi ukubone ukugama uthando kaNkulunkulu. Ngiyangimanga ukuthi uNkulunkulu uthethelela kanjani into ezinje. Kodwa uNkulunkulu uyathethelela. And futhi akuthethelele kudlule angakubaluleli ukuthi akakwenza lokho. Uthi wena akuselona igama lakhe. Amoya ngathi ngiyambona uJesu ethi akuselona igama lakho lelo. Ungaphinde ulisebenzise lo gama. Wena manje useyona umkhohlisi. Wena indodana kaNkulunkulu. Ha? Ayinomunye wamdedela athi ayike nayo into ebengiyifuna. Nayo into ebengiyifuna. Wahamba exhuka kanjalo wahlangana nomfowabo wanqoba. Hayi ngeinkemba. Kodwa nqoba ngomkhuleko. So nathi bazalwane ukuthi asiya in a time of Jacob's trouble. La uSathane uzosikhumbuza izono zethu athi yabona lento wena njengoba unjezu utshente ongena izulu. Ubona ubuyi bakho njengoba kunjalo. And unless lento ibambile futhi ngempela yahlala yazinza enhlizweni, you can be discouraged ukuthi hayi what is the use? Kusizana ukuthi ngiqhubeke. Sengona kangaka vele ngisho noma ngazama ukuyinikela kuJesu sengingcoli sengine record elibi kanje nika yena uJesu yothini kunini ngiloyo ngithi ngiyazama Nkosi ngiyinikela ngokuphela ngiphinde ngifeyile sayizwa leyo nto. But when we remember this bazalwane, we'll remember ukuthi kunesibusiso esimangalisayo. Sathi uNkulunkulu angasibusisa bazalwane asisize singakhohlwa isifundo esisitholile abusise uNkulunkulu ukufunda kwezwi lakhe ngoKristu Jesu. Amen. Now sithatha imibuzo if ikona imibuzo ngizothatha imibuzo if ayikho ngizovala quietly ngomkhuleko. Isifiso sami nje bazalwane ukuthi ngempela lo esikutholile sikucabange nothando olujule kakhulu lukaNkulunkulu olenze such a provision. Yazi ngathi mangicanga le provision kade kusho uNkulunkulu besifuna impela ezulwini waqale wafa uJesu ekhokha icala lethu. Kodwa wabona ukuthi noba selikhokhile icala lethu but still irecord lisasele. Waphinde waphila a painful almost 33 years ephila. And every single day yokulunga kwakhe ibalelwa kithi. Nayicabanga leyo nto. Umuntu could have cut his life short. Athi ngoba baba vele sengila sekungafiwa ngikhokha icala. Ngibuyele kuwe. No uJesu so uNkulunkulu bazalwane indlela ne-interest ngesindiso lethu ihlezi ngimangaza. But yeah sesimile ngomkhuleko isikhathi sihambile ngiyabona ukuthi nezandla azisekho. Sikathobisa nje amakhanda la sikhona. uNkulunkulu onomusa nothando lumangalisayo siyakubonga kakhulu ngosifundisa. uNkulunkulu siyacela Nkosi usisize. Lokhu Nkosi sekufundayo kungagcini kube ukufunda nje kuphela. Kodwa Nkosi siyicela kakhulu for the experience.
Please, Heavenly Father, help us kakhulu, Lord. Help us, Lord. Fill us with your Holy Spirit. And usikhanyisele nje kakhulu Nkosi ukwezulu. We are asking for the experience of surrender. Please, Heavenly Father, kungabikho nto Nkosi ezosihlukanisa nawe. Those parts Nkosi zokuphila kwethu that are not surrendered to you. Please, I am pleading Nkosi kakhulu engathi nje konke it may be consumed in the flames of the love of Jesus. Please, Father, yinto esiyicela kakhulu. We ask and plead konke in the name of Jesus Christ. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be